So hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. Actually karon gabi na. And then na ako i-deliver karon sa customer nga vape dito sa Emilia Cerritos. So moto nga moadto ko dito and I just got a call from Roland sa akong amigo mismo nga nada ko na may istoryahan because there's gonna be 3 of us, and then we were actually planning on executing something which is in line with business. So you know, it's a really great thing to talk about plans, business plans with people na interested po, and then who's actually willing to work with you. So that's why karon mosakas ako dito sa Uptown sa Emilia Cerritos. Ihatod sana ako ng vape. So as you can see right behind me na yung mga box dia, actually puno na siya sa mga disposable vape. So ihatod sana ako tong stock dito sa taas, then I'm gonna head down straight to Georgetown kay dito daw may mag-top up. So it's gonna be 3 of us only. So nanawag na siya, so I need to be fast. I'm just gonna be updating you guys later pag pagkita namin. So moto guys, nahatod na ako iya ma'am tong vape. So moto ana din siya sa ako ang nagsakyanan man ka nga gansing man kay ka, and then I was like it's okay ra ma'am kay basically yesterday gibalik na ko tong thermostat sa cooling system aning sakyanan, and then I have nothing to prove sa makina because I was doubtless, and then I know for sure nga ligo ng makina since it was rebuilt. Gastusan na gid nako na mabuo gid siya og tarong, and then moto nga kuan, but somehow naasa akong instinct nga like I should try the performance of the engine now nga na siya thermostat. So muinit na gid siya, and then gituyo sa nako. I know for sure nga dili kay siya like dili siya ideal nga magsakyanan ko padulong din, and then that little amount of like 350 pesos for a vape, and then gikan ko sa Carmen pasaka din But then for the reason again nga gusto lang ko nga ma-challenge or makita ang sakyanan nako nga nay thermostat, and then mosaka siya. So it's uphill right here padulong din and then sakaon ni kayo, so that's why gituyo pud nako, and then so far so good. Ang temperature just maintain lang sa middle. I don't know if you can see that, but then na-maintain lang sa middle, and then that's very nice. That's pretty impressive. So moto mo naog na ako karon kay tabunan na ako sila James Roland dito sa Georgetown kay mo lagi to little business talks. So yeah, so moto na ako din sa Carmen karon guys, and then actually paliko na ako sa Liceo. So doon lapod ko sa Georgetown. So little thing, this was like my perfect spot in here din sa gawa sa Liceo to actually hit the gas hard, since ganahan kong paminaw kay the place is like mo echo, and then I could hear my exhaust system well. Tayo na. Basag tingog. Di na basag tingog. Yan na ito gipagwa na. Tambutsuhan ba? Dili, gilimpiwan ang injector. Injector? Injector, ano? Ito, ipahawit ko ni Pagkaron. Ni James Roland sa iyang bag. Siya daw magkataas. Kay parking din. Gilisod siya kapri sa kwat na pertahan.
Kalong kaya ko ba ang clutch? Ang ikuranan ba? Kaya ikuranan daw. Ilang clutch ang walay sa imo ba? Lahi mo. Ay lahi na ko. Bukaw na yung tingog ba eh? Yakin? Sawa, bahala sila na. Pangalan pa lang edad. Hoy ayo. Apa la sakyanan hoy ayo. Sana no. Ah, okay. So gitanggalan na ganyan og kuan tubog. So gikan sa exhaust manifold. Muna na siya down pipe. Muna ko. Atras to sir. Sige sir, sige sir. Ha? Dili mabigay. Dili eh. Ano sa balik das speed? Mat lang, kamusta? Likon ki ba? Di kayo. Likon ki siya. Bagay, plus light na sa pambusing. Marketing ba? Marketing. Pinagsa lang. Imo nga, imo ang kwarta, imong unit. Pero tabakan ka na mag-share o post. Sige boss, ingat. Para na sa inyo, maraming din. Tayo. Sir, ako. So mo to guys, nahuman nami o meeting. Story-story ra gud sa mga kwan, story-story ra gud sa mga ginagmay nga plano. And then mo to nahuman nami story-story ya. Actually 9 PM na karon. And then wala pa ako kapanihapon, so I had to like drop off sa Divisoria kay nakoy kananan dito nga show my rice. So yeah, I'm heading to Divisoria right now. So, moto guys, wait. So, karon na ako sa Divisoria. And then, mag-show my rice na sad ko. So, moto ako sa kyanan nasa likod. Diyan ako gina-park. So, ganito ako kaon guys. Bago lang unahuman og kaon. And then right now I'm heading in our hometown in Balingasag. So I don't know if mohapit pa kog coffee sa McDo. Since busog na ko, nag-inom ko daan sa Pepsi. And then that's gonna be so much of a sweet for me. So much sugar. So karon mo biyahin ako and then maka-decide ko if mohapit pa ko sa McDo or no. So yeah. So karon guys, ako sa Lipkit Kay. And I just came here just to get myself a coffee. I just don't understand the feeling, but it gives me an inner peace every time kanang magbiyahe ko gabi. I was taking a coffee and then somehow na ako'y vape. I was taking a vape. I was smoking a vape. It's just somehow of a feeling that can be easily explained, but then
it's just too nice nga gabiyahe ko nga inana. And then it gives me an inner peace or somehow murag some kind of relaxation that I get from a very tiring day. So yeah, so karon na ako din eh, and I'm just gonna take my order. I'm just gonna grab a large iced coffee and then head out na. Padayon na sa akong biyahe. Good evening, may I take your order, please? Evening, kuha na ako ka ng iced coffee bitaw nga large. Original, vanilla. Vanilla. Okay, so pwede siya. Kana lang. Okay. Thank you. Shock ko ang nasa screen eh, it's not my order. But then I realized na pala naguna. So they were just printing it out from the machine. So yeah, I'm gonna get my coffee. Thank you. Oh shit. Sa akong butanganan sa coffee, na ay cook. So I had to remove it. Wait, hold on. I'll just get it. Okay, muna akong pasabot na botelya sa cook. So I know makaagin ako din sa sa road din sa Limkit Kay Drive na mo exit sa USTP. Mo to gihunong ko kay na truck isa kay sa truck. Mo to padayon na mi. Okay, let's go. So mo to guys, good morning. So gabi giuli ko sa amo. I just did some stuff there. Gi-arrange ako sa amo ang tindahan. And then karon na ako sa Cagayan de Oro, and as you can see right behind me, na ako yung mga kuan diha, mga stocks na pod. And then napod kay padala sa GLT karon kay na yung mga customers na ako from Shopee. So I had to grind it really early, start it really early. So as you can see in here, wapoy ko ilis guys. Murag yapon akong gisuot gabi. Pero then gabi man ko nag-ilis. So ito, atimanon sa nako ako mga dapat atimanon, and then I had to head out na start my day being productive. So mo to guys, ikan ko ila RV sa amigo na ako nga barbershop. So nagpagupit ko sa ila while gipa-car wash na ako akong sakyanan din eh. As you can see, nako sa Bacolio Street. Jump, block out the